to say meka ne se ne simi etie da bia so ya fa show tim se yemfa dwene ahantan enkasa mpani ho ba ye nie no nso achi mefa ehu nso be mene kasai ama asem o se ye ka no ye ma wada asem no da bi ye be waye ni nya kyerɛ se na ani ne tie me de yakwasi ensia Asem Yi Di Ka bre ena adrusen ye nyina ya wo se ye gamanche ene mpanifo to adamo bi de eboa aprapra ekrakrodwem ahead of this year's homework na aprapra na course no aye kama pa ti director ba me some of the videos ni na ahwefo ya ebi aye ni nkra ne enso entimi hwe ne appreciate adwuma mpanifo eye ene anamo to ya omo eto so hwe TV ne so up okay, ma medu baby omo ye adwuma we abra na ye speeches awodo no. Okay. So ti o hwe o TV ne so a emranta ne bo adwuma. Obia de no hwahye ye obia etete ne mpotamo. Aropa on media review na make us asebui. Ese ye nyina ye adwense e bedi ehun ni one way or the other. Mia odo ayete ye fie mu ye monte so. Fina sebika edokro yesese no ebi aka ndukre medum pempeso ayewe gata ya timi ko next week nesa ko hwade gata omotimu no uri esabo piemu next week na ko hwade pani ko hwe gata nam se timu enra no by next week Tuesday pani ko hwe ya kafi wasem akakara jampani wakasa bi yakase etenti ya yenyai eche eswa nti kopim se yenyina beji atum se ye behwe aboa ahya ma ye nema ewie peye no yenya ho asem eka efi no doso efi wo ye monten so no edoso dodo maybe yen shede ni asotwe papa bia edi ten krofo e bom krofo hu e wo fi ye ho akwasisi ameka ni se meka wo se tam e fini you too much kwa bene betimi afa so a ye mpotemu ya hu ni die betimi akosoro enana me bisa die 19 mepem ne samansama ntimi nya adwuma biem ana osu ni mfaso biem ana omo department ni yagu no minim se adwuma de sa wo ye na ka ekosora ene ye fa nipa dodo ka ho but all of a sudden samansama to atwa e wo Ghana ha eti hu ne suro ene ho biem Sebi kutengura baby mpebia mato tom na mbiato. But if you come yingura the film na mbiato abonten because obi no betimi hold him responsible. O come fuck you. Na call baby. Maybe you say safe ni biem. Ye ni atenetene papa bia ho no mu a ye ni twini paso e wo fi ho. Na me fi number ko na so ko bebo me ka be say sister Ghana 100 Ghana dia so na me say twom de bia because the next if you scan be ma bola for kwa be sa kwa the do so chain scan ko court be kwa ko twia it's be bo bo no gba ko baba saba that's be ko court me twi 100 Ghana cedis ya and the bola for me fa oy bola na o twim na be twi more than 100 Ghana cedis maybe you see a show on mu biem enobe ko biaya ye to aduane ne ya ahomete no biaya ye to aduane na gata ye to aduane e wo hom wo to ani hwe gatam na hwe afie wo gatanim yes still ni pagina wonum e to aduane a ye be meka se we are sick o man no ye yare ye yare na ye meka se free yasuru be pem ye nanso ase ye yare Mami esimesiri na no yo o kana sma to be chow because nobody is there to check that mama na no ya no
Yo tiffin no ho. Na the certificate e di mo akwese ayi driver's license ne ye di mo DVLA. Ultimate tena fi kwa na oda ne ye di abro. Eighteen penfo se ban na akohwe ba bia nipo na baji tumi krata so pese o ton aduane no bia ya wo ye aduane kwa ye mfa ye ni nko no kwa brandu na so so mi etwa kakra ma na oten kwanche na odi owia no abonso se tem na afro de ka o na ekọ no eya mo se ye ho mo ye me ohun ye nyina na ye ho asoman ye nyina na ye ho ale pena me fia man kwata makro eka no na tim kodura broche na betimi a shempa bo abese nansa na otwe na wohoro krada ye krum a shekodu fi so okohoro efuto ne doso krado do breda bia meko ye o mana ka se ye nso ye ho se ye bedi ye ho so o mom ne sa asem trade mom dada ye mboa nya no kre don't listen to them boa abrofo no mo nya hwe na abrofo no nya hwe ya dwene sabi emu do yie se betimi adi ho so. You need a mental stability to govern ourselves. You need to no. Omboa. They only push it for few people to benefit. Say the year win. And pekuma bi agenda. Sebro ndo ba dwi ye nyina ye ho. Ba ye de ma ye ba dwi ye nko ye ho. That is the mentality of Ghanaian. They began ye break crown no say can maybe 2038 as an independence. Ye break crown for that independence na kwaje ye no. Bibia dia dance ye. Ye be share brasa na esa de nyina ko IMF. Ye be share de nyina na esa de ko IMF. Adani ekokoduro bi manso a sebi sa efim finka bonka na ye ne mamu no ye nya bi ho o ka om se school nye school asem sebi wajimi na wajimi nye school asem ye bu bebre kwa bro ye nko school za ho ba wodura ehu wo ho se okuta raba wonum suomu a won beto fom ehu be na wo ye mu Ghana asa kwotisia menum so na kuta raba me ne beto fom me ne to am man obia ko ma so na ko esa ne hwe me se timam fo wo chefa but your leadership we lack it we lack it sad no na me se abrochi onko on hia bro ni se on nam se wo hwe se hwan na de bola beto fom o ye ni bisa enanu ya me de ye yakra mo ye mfato ho ana okumase mo. How many times no one say want to yakra mo ana kumase mo ye ukuta raba o beto fom obi eni wo check wo unu akra mo nkoto say police ni bi gina ye wo check say wo de raba to fom a oba bo chimba mo agofa obi eni wo check. But you put certain things in place. The system there. My question, man fan kwa sek, baby, I know she ya you jugu ye. Sek, I have a tip to learn. Say, be I for free. And Branton now one of my shamana quese. Mr. Nano me do me did toffee. Nam the usual Ghanaian. Be per some name toffee no at the form. But me try me hwem kum ehwe ne fa ehwe ma chi hwem animu a ba bie no afi wo and I'm sad ma dey shame bottom leadership police nyina ba bia police nyina tip to learn police bie ni ho tem da bia so me ka mo maba so wo mo shop sam patam wo no a o ma hwa ma sa hu ne die no e koso de bia me nya opportunity ma ka fi wo asem bia me bo maba so. But you put Diane wo. You put Diane e wo. Am
photos wo obi endidi wie entwa ne ntwa bonte basa and it is here bonte a ne ye ne basa. There's something wrong. Ade ba kwa na egbo ehu ni samasamafo na ekoyi omofiri mu. Se feso tifie wi akata ba na bete se samasamafo ahya se free eye antekua mo esoro wonom eba. Unko hese ufie eye nita. Trane he. Ye nim ya ade achi NDC MPP na so bram. Yesia nko besie. Da bia meka se hwesika ya de eprefin ewo ye man. Sika yes e fin ye bepra. But a chunk of money a echo a fee ya ye premem no and a sika dodo a ye de yes adwuma no. Obi anfo obi anya hwe. And obi ara ne peye no no ankasa pe. But we am come see politicians, most of them are there to arrange themselves. But the queen of first so benya says can you some no be mistake. Tini we ba na ka se enkote gata ma jawado abakade aba aso sere tetete ti shove ba ko e beto no bi 100 Ghana cedis umi no irresponsible acting ti oben 500 Ghana no pocket 400. So every mistake it makes somebody rich, because that mistake needs to be tackled. Most Ghanaian politicians are doing this. Yabasi be disika. Tenu mien masako nyan kakra bia o me take advantage ni say. O be take advantage ni say. Die na man ye di si yanka say ye hono ye be di ye honi. Die na man ye di. Die pa na man ye di. Se enti ento adie ya ensem fata enfam to gata mu no. O ti chichi na me metoto wo bodam. Ye kase me ye ka wo bodam wo mo dam a wonya sa de no. How say die ade. Me se gata ya na nanum namu a ya titim ye. A week by now sa ko na ko hwa ade. Na o twi senne na o twi senne ukwadai safa bia ya hodo na ye take it na hwa ade. Any other sometimes a man ko be calling for soldier by no, because looks as if say yanka san say nya so jani bi am na nka ye chimpre a ya dwene nya adwuma. Se enyo bi am na mbo ye ti se panya adwene da. Na ko se kam ne tum na so je panya na sta kam metu biem. Nisa kam na tumu biem. Ya man me se be bia ya du no. Ye nya critical cheye a e betumi am ya mu via ko yanim. Ni democracy asem. Because ye tete ni paso fa hodie so. Ba se be ye ne ye ko we word ne de. Ye yi obi obetwa so ye. Ama se be ya adwena sha se ye adwuma. Some of us are going wayward. And that democracy no ye fan correct ye ko word no, because ye apo ya adwumu pose boni na ye bedie ye ma ye ne ko word e ma pa na ye hia enye democracy na de correct ye ani eche bibia ma bia sa bibia basasa. And then so to ba ku mi mesana e kwan so yiri how na contractor na so te wo chetes ko tesa no kwan so hwe medina kwan so ufro pom no traffic light joni h 37 ya en so to na so ajefa na contractor na so te wo no ne e no democracy nti obi adwuma pasa. Because of being first, obi also to know, obi defending us from us to down. Me did your questions here.
Nyankopɔn yɛ adom ɔkyerɛ bɛdi nkɔmmɔ asɛm yi nso wɔ bɛdi nkɔmmɔ why abɛdwafo atena sɛ de mpɛnsɛmpɛnsɛ mu to asba kae sɛ asɛm yi